Kirishi uyu kumubona arikanga ibaze ko katazi n'umugabo wako kabonye Kirishi karikanga kandi Puriya wa nyawe arabizi ko Kirishi ari umugabo we kano kagize ngo nyine Kirishi aje kugafata ko karakagize kanabi karacinga Puriya ninde uneye Kirishi yamuzi yabona ukuntu umukobwa agize mu ubwoba yahise amenya ko yatari umugore we tu yahise amenya ko yatari umugore we umugore wanjye aranzi ko ari nje wica n'amajini ni gute wotanzi Kirishi nangwino nabare ibaza ari guhamagara umugabo we Kirishi urinde muko urinde di Puriya Mehra banyita Puriya Mahira Puriya Mahira ntabwo uri Puriya jendi Puriya maze umwe namba uno tamunagwanyi maninja we ntabwo uri Puriya kuri Puriya iyo uza kuba uri Puriya wakabaye uzi ukuri kuri hagati ya Krishna na Kirishi aramufata mbwira urinde kobwa itahinduka noneho tujye mu mitsi kobwa itahinduka tera cyakiganza cye Kirishi aramufata tumhari Puriya wanje ari Puriya wawe yahita amenya uwo ari we Puriya wawe yahise amenya uwo ari we Krishna niwe Kirishi ni njyewe yego Krishna ni nanjye Kirishi umwe umukobwa yarikanze yewe gaye niwe nyir'udutendo amarira yawe ashobora kuba yagira ikibazo kuri Krishna akayitaho ariko Kirishi ntabwo wanshukisha utwo turira iyo nafashe ishusho ya Kirishi mba nica n'amajini Puriya wanjye ari hehe ari ahantu harinzwe Puriya ndetse n'umwana wawe yari yariyebye azi ko inda yavuyemo yongeye noneho gusarata umwana wanjye nawe arari bwira abantu umwana wanjye imiryango yadushizeho yarababaye kumva ko umwana wakiriho ugiye umfungira umugore n'umwana nyizera ndakubwiza ukuri Krishna na Kirishi yaba ari wewe yaba ari Krishna munyizere umugore wanjye ari he